U ovom videu ću vam otkriti pod kojim uvjetima bi Olise mogao preći u Real Madrid. I sigurno ste vidjeli ovih dana naslovnice Michael Olise u Real Madridu, Mbappe nagovara Olisea da dođe u Real Madrid, Perez zove upravu Bayerna da se dogovore oko cijene, sve je već gotovo i ima tu istine. Ima istine, ali nije baš sve onako kako se čini u medijima i vrlo je jasno da sve te špekulacije se mogu i moraju uzeti sa rezervom iz jednog jednostavnog razloga, zato što nitko osim Olisea, menadžera njegovog i naravno uprave Bayerna, odnosno Reala, ne znaju šta je točno. Ali pojavili su se članci u novinama kao što je El Equipe, jedno od najcijenjenijih nogometnih listova, da tako kažem, i oni su objavili naslovnicu u kojoj je Michael Olise, grbovi Reala i Bayerna, i gore su napisali da je Francuz lud za, odnosno opsjednut Real Madridom, a to su francuske novine i definitivno, i to ugledne francuske novine, i definitivno ne vjerujem da bi samo tako objavili neku nebulozu, a da nije provjerena iz nekih izvora. Gdje ima dima, ima i vatre, ali ono što je također jako bitno, u ovom videu ću vam otkriti pod kojim uvjetima bi Olise mogao preći u Real Madrid. I ako se to poklopi, definitivno on će doći u Real. E sad, ima i tu priča da je Mbappe razgovarao s njim, da ga je nagovarao da dođe u Real, i to je vrlo lako za povjerovati. Čak i ne treba neki naslov ni ništa, nego to smo mogli i sami nagađati, jer chemistry kojeg ima Olise i Mbappe jednostavno u Realu bi napravio neku novu dimenziju u klubu i mislim da bi funkcioniralo savršeno, jer chemistry između Viniciusa i Mbappe, a možda na početku postojao, sad to baš i nije tako. Ali s druge strane Olise i Mbappe, tu je već nešto drugačije. Olise ne gleda toliko da on zabije gol, nego više gleda da to da asistira, da razigra, i to je razlog zašto Perez želi Olisea, jer sa Oliseom će dobiti još jednog igrača, dobit će Mbappea. I to sad čudno zvuči, ali dobit će Mbappea, jer do sad ga, iako je Mbappe zabijao, ali situacija u slačionici je bila baš katastrofa. I to ste mogli recimo vidjeti jučer što se tiče Mbappea i Olisea u ovoj utakmici, u ovoj očajnoj utakmici gdje ja mislim da bi ih Inter Zaprešić pobjedio Francuze u prvom poluvremenu. Mi bi ih satrali da su tako igrali. Doslovno frajeri, bilo im je sve jedno. Čak i Englezi zabili gol, nisu ni slavili, kada su zabili gol, nemam pojma, na treningu, pa ajde. Znači, katastrofa od utakmice. Drugo poluvreme, već nešto drugo, Francuska je ubacila u brzinu dvije više i Olise je radio to što je trebao raditi. Upošljavao je Mbappea, upošljavao je druge igrače. Mbappe njega, i što je čak jako zanimljivo za vidjeti, Mbappe asistira Oliseu. Znači, to kad imaš takva dva igrača koja međusobno žele pomoći jedan drugom, to je win-win situacija, i još kad znaš da su to Olise i Mbappe, mislim da ne može bolje. Uglavnom, ima špekulacija, odnosno nagađanja od tih nekih provjerenih izvora iz reprezentacije da su Mbappe i Tchouaméni vodili razgovor i gdje su ova dvojica, Olisea, pa ne sad nagovarali, aj dođi molim te u Real, znaš kako je dobro, nego su vjerojatno pričali i rekli mu, gle, u Realu bi moglo biti to i to, svi žele u Real, bla bla bla, znate tu priču. S druge strane, Upamecano je u jednom od intervjua gdje su ga pitali da li je pričao sa Oliseom na ovom svjetskom prvenstvu vezano za ostanak, gdje on potvrdno rekao kao da su pričali, da mu je on savjetovao da ostane još jednu sezonu. Ti razgovori su najmanje što je bitno u svemu tome. Ono što je bitno da Perez želi Olisea, jer Olise je profil igrača kakvog Real nije imao još od odlaska Garretha Bale'a. To je bio Rodrigo, ali i Rodrigo je brutalan igrač, ali nije to još. Znači, još nije to šta Realu treba. Olise, pa ja bih rekao, to što je bio Bale u Realu, ajmo reći, brutalan igrač koji se, ajmo reći, podredio Ronaldu i tome da normalno onako ima priliku zabije, ali
da uglavnom gleda da uposli Ronalda brzim prodorima, ubojitim prodorima i povratnim loptama i centaršutima. I to je funkcioniralo jako dobro. I vidimo da u Francuskoj funkcionira brutalno dobro Mbappe i Olise. I to je definitivno nešto što Perez želi i mislim da neće tražiti nikakve izgovore oko cijene. Koliko će Bayern reći, sad ako ne budu to ne znam kakve cifre, mislim da će to platiti. I ono što je još jedna jako bitna stvar, Bayern i Real imaju jako zdrave međuklubske odnose i navodno su izjavili jedni i drugi da ne žele da se to pokvari, što znači da Real ne smije kontaktirati Olisea iza leđa uprave Bayerna, odnosno Bayern mora biti informiran, a s druge strane Olise isto ili Bayern ne smije kontaktirati nekog u Realu radi mogućih prelazaka bez da se informira Real. I to je nešto što mislim da se neće riskirati, čak je i objavio Real da neće ništa takvo raditi jer mi je jako bitno da održi prijateljski odnos sa klubom. Na stranici na Facebooku defensacentral.com gdje ima preko 8 miliona ljudi koji prate tu stranicu, napisali su da je Michael Olise već rekao svojim suigračima u Francuskoj da želi otići u Real Madrid i da je Francuz spreman da pokrene sljedeći veliki korak u njegovoj karijeri. Perez je normalno opsjednut sa potpisivanjem Olisea za Real Madrid i to je skupilo skoro 80,000 lajkova. Ova objava, kažem, to je nešto što su prenosili neki drugi mediji, neke druge grupe. El Quipe koji nije za odbacit njihovo mišljenje, jer definitivno gdje ima dima ima i vatre, ali kako se transfer zapravo može realizirati? Od broj 1, Olise mora doći do uprave Bayerna i reći im ja želim promijeniti sredinu, želim otići u Real Madrid, bilo šta takvo, ne želim više biti u Bayernu. Druga stvar, na adresu Bayerna mora doći jako dobra ponuda nakon što Olise izjavi da ne želi više biti ovdje, a to bi trebalo biti 200 miliona plus i ako znamo kakvi su sve igrači dolazili za manje para, onda to izgleda dosta puno, ali mislim da Perez bi mogao čak možda ubaciti nekog igrača ili čak isplatiti 250 miliona što bi bio abnormalan iznos čak i za Olisea. I treća stvar, ne smiju se pokvariti u tom periodu nikakvi međuklubski odnosi i to znači da se ne smije iza leđa nikog dogovarati nikakav transfer bez da se obavijesti uprava i tek tad kad se poslože sve tri stvari, jer navodno Real izjavio da bez obzira koliko želi Olisea neće ugrožavati nikakve odnose koje imaju sa Bayernom. Eto, uglavnom to je to. Te tri stvari se trebaju ostvariti da bi Michael Olise konačno došao u Real Madrid i definitivno promijenio Real Madrid na bolje. Eto, pratimo situaciju i dalje, vidjet ćemo šta će se dešavati.